I dobar dan svima narode, u današnjem videu ćete vidjeti mene kako perem šoferke automobilima na ulici. Evo, dajte perem, a može, a? Može, brale, može, brale, može. Dobro odrađeno, hvala živ bio, hvala puno. To je to, brale, to je to, idemo akkurat. Op. To je to, jel dobro? Hvala živ bio, hvala. Ne moram, čekaj. Hvala puno, živ bio. Hvala puno, živ bio. Hvala ti puno, hvala ti živ bio, brać, hvala ti puno. Hvala puno, živ bio, pozdrav, hvala. Dobar dan, može. Hvala puno, živ bio, hvala. Zadnje! Može, ajde, brale, ajde. Evo ga, brale. Ponovo, brale, ponovo. Hvala ti puno, živio, hvala puno, vidimo se, pozdrav. Radio sam 45 minuta i za 45 minuta sam zaradio 880 dinara. Lajkujte video i zapratite kanal. Ćao!